Nibature Mpuzamahanga TV. Avuga ngo kubaha Imana cange kumvira Imana. Kumvira Imana, kubaha Imana, ayo magambo yombi wenda n'ikindi gihe nimba nta wundi uraryigisha, Imana ishimwe ko ari byo bitangiye, kandi nimba hari n'undi wabyigishije mukomereza aho ngaho, ndongera aho ayandi bavuze muri icyo gihe. Kubaha Imana cyangwa kumvira Imana, murabizi rino jambo ni ijambo ryatangiye Bibiliya. Imana itanga amategeko yayo ya mbere kuri Adamu na Eva, ibabwira ngo muzarye kiriya ntimukakirye. Yabahaye amategeko, yari amategeko makeya cyane atarananditse, yanditse mu mitima yabo. Kutumvira naho ngaho tuza tugusanga mu itangiriro kera cyane. Kera cyane umwanditsi Pawulo yandika igitabo cy'Abaroma ku bice 5 no ku murongo w'9. Yabigarutseho ibice 5 no ku murongo w'9 by'Abaroma, yaravuze ngo kandi kuko kutumvira Imana k'umuntu umwe kwateye kwa benshi baba abanyabyaha, niko kumvira kumwe kuzatera abenshi kuba abakiranutsi. Nimba kutumvira k'umuntu umwe wa kera cyane kwarateye ingaruka zingana gutya ku bantu benshi, kumvira nako k'umuntu umwe kuzatera benshi kuba abakiranutsi. Amen. Uwo ni umwanditsi w'igitabo cy'Abaroma. Deja twari turi mu isezerano rishya, ariko nari mvuze yuko byatangiye kera kutumvira. Biragenda ngo bigere mu gihe cya Nowa. Imana ibwira Nowa ngo Nowa, ibyaha byazamutse byabaye byinshi, none mbwirira abantu bihane. Iyo Nowa arahaguruka, baza bavuga yuko yabwirije imyaka 100 yubaka yankuge, abwira abantu nk'umwuzure uzaba. Umuririmbyi azavuga ngo uko bamurebaga niko bamusekaga, bakavuga ngo noneho Nowa yasaze. Nowa arakomeza arabwiriza, niko bamusekaga, niko batamwumviraga, kandi bakaza bakamufasha kongera kirwa babwira uko babirwa babaza timuzira. Ico gihe ciwe ngo kigere, Imana ngo imare kubona yuko ibyo yavuze bigeze bishitse, yankuge iruzuye, irekura amazi ngo ava ahantu hose. Bariya abantu bose bagaza birwa bumva Nowa avuga, n'abataramwumvise bose bararimbuka. Birakomeza kandi Imana isubira kandi iburira Sodomu, iburira Gomora, irababwira uko ishoboye, kubera yuko ibyaha naho byari byabaye byinshi, ariko ntibumva. Ngo Imana ikuramwo Loti n'umuryango we, ngo Imana iratwika. Ejo bundi ndahoze ndeba biriya byabaye muri Turki, kuba ngo hapfuye abantu bari kuba ngo 30,000. 41. Fuga ko Imana iratwibikiye, nimba abantu 40,000 bose umunsi umwe. Umva yuko Imana ifite imbaraga mu cyukuri cyane. ariko izivuga ikintu gito ikacorosha cyane ngo tuyumvire tuyubahe ariko
simvuze yuko bari abatayumviye ariko nari nshaka kuvuga yuko ibyo yavuze yuko abatumvira bazorimbuka ifite uburyo igihumbi byo kubikora. Yesu akiri hano mu isi yagaze yirwaje n'abana funzi biwe akirwa kiza abarwayi akirwa akora ya mirimo yose muzamwumva yagaze akora. Umunsi umwe abaza abigishwa be banafunze biwe muri Luka 6:46 arabaza ngo se mumpamagarira iki ngo mwami cyangwa ngo databuja nyamara ntimukora ibyo mbabwiye. Kubera iki muzamunyita ngo mwami uwo ni Yesu wahoze ubaza. Ego n'uyu munsi yoza hano iwacu yaba yari muri kanisa ryacu naryo yatubazaga kubera iki muzamunyita ngo mwami wagukora ibyo mwanyumvanye. Cyari ikibazo simbona yuko bamushubije nta wamusubije ariko yarababajije kubera ko yaragize iminsi abitegereza abareba bakavuga bakongera bakavuga nawe akabitegereza. Mu by'ukuri nyuma yo kuyobora amakanisa nk'imyaka 5 cyangwa imyaka 10 cyangwa abandi bayoboye imyaka 20 n'abandi bayoboye 30 twasanze n'abandi barayoboye. Iri jambo ryo kutumvira ko riragaragara kuruta uko ryagaza rigaragara kera. Hari ahantu nanditse navuga ngo ubu nyine rireze cyane. Ni ijambo ryeze nk'ibintu byose byeze nk'imirima yose bayeze. Ni ijambo ryeze uri usanga ahantu hose. Kutumvira kuri mu bantu bose benshi cyane biri mu bantu benshi rwose kandi Imana idufashe tugerageza kubimbuto tureba abo tworokora. Amen. Igihe twari ku mashuri bagaza batubwira ko abasigaye inyuma yacu abasigaye muhira basigaye bavukamwo muvema bise muri Serazi. Bari abana baririmbye mu korari, bari abakristo b'amakanisa, bari abantu bumvise baririmbye kovu, baririmbye indirimbo zo gushimisha, baririmbye z'agakiza. Nibarya rimwe na rimwe bagiye mu butayu bavayo bikabananira bwaca bakatubwira ngo bagaze bagenda bagaca ababyeyi babiza. Nayo kibaza abo umwana w'umuhungu kuri ibyo bintu abameze yego agenda bakora ibyo bintu n'ibindi ntavuze hano mwese abari ruguru ico gihe barabyibuka cyane twe twarahandi ariko ngo bakoze udutendo twinshi kabisa kandi barabakristo. Ibyo ngo bihafi hazi ndi muvema ngo yo kubombora ukagenda ukiba umwana w'abandi ukamujana kandi wa mwana yari mu kanisa bombi bari mu kanisa. Navyo ni yindi muvema yaraje irate na iratambutse ndagira ngo iratambutse unyine. Ibyo bigakorwa n'abantu bigishijwe yuko bakwiriye kumvira ababyeyi, bakwiriye kuzababaza ababyeyi ko bikwiriye gukorwa n'iki twokora ni gutabaza abashingirwa ni gutabaza abasaba ibyo bintu byose ko biragenda bikagenda bitambuka bigakorwa ibindi bikaza bigakorwa n'abakristo bindi bigakorwa sasa aho tugeze muri bino bihugu tugezemo kutumvira kugeza kure cyane kugeza kure cyane. Nari mvuze ngo bireze kubera yuko turi mu kubisanga mu mago yose ukasohoka mu wabo warakaye wagera wibesha ngo uhungiye mu nzu y'uwundi wasanga ni pire bimeze nabi cyane. Wakagenda wagera handi mu yindi site mucange mu yindi state ugasanga naho birahari. Abantu bunyine kumvira byabaye bikeya cyane. Noneho tugiye tuvuga n'imvugo zibiri bunyine
wavuga bimwe bakavuga ibindi cyangwa baje kuvuga ugasanga ko barakubwira mu mvugo yindi nyine kugira ngo babone uko baguhakanira ariko barakora ibintu bidasanzwe ababyeyi ko bararira bakavuga ngo mana twazanye bano bana ngo urubyaro rwacu ruzadushire turureba bakaba bo kwifuza gusubirayo yego mana uko twosubiyeyo nanone wakijije Kongo tugasubirayo tukabona uko twokiza abantu kubera ijambo rimwe gusa ryo kutumvira no kutubaha yego abafite abagabo bageze no abagabo batangira indi myitwarire dufite abagabo bahaye bitwara ukuntu kudashoboka mu by'ukuri bitwaje amafaranga dufite ubunyene ijwi ryo kumvira Imana kumvira abandi bantu kumva ko biragenda biyeyuka bishira ukabona umuntu w'umugabo mwari muzi ko ari umugabo karakora ibintu bisa ngaho bitajanye n'imyaka ye yego twagera mu bagore nabona uko ubu nyine basubije ku bagabo babo imirimo yose bagaza bakora wibaza izo mpinduka ko ziraterwa n'iki bakakubwira yuko ari ikizungu bagezemo bakakubwira yuko ari ubwenge bungutse reka mbibutse Yobu yashakashakishije ubwenge usomye Yobu igice cya 28 kiza kivuga ukuntu umuntu azashaka ubwenge akagenda bushaka akavuga ukuntu ubwenge buremereye akavuga ukuntu ubwenge bufite agaciro kenshi akavuga ukuntu ubwenge buhenze butaza bupfa kuboneka butogurwa izahabu butogurwa ifeza butogurwa aya mafaranga ubwenge bwo gushaka nugera mu rugo usome ico gice cya 28 cyayo azagenda akavuga ubwenge akavuga akamaro kabwo akavuga agaciro kabwo akavuga ingene butaza bupfa kuboneka gusa waje kwika hepfo umusitari urangiza ngo maze Imana ibwira umuntu iti dore kubaho Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka abahaye bubahuka ijambo ry'Imana bubahuka amasezerano bagize yose bitwaje ngo bageze mu bwenge baribeshe umunyabwenge nyakuri nubaha Uwiteka amen umunyabwenge nyakuri nubaha Uwiteka umunyabwenge bwiza nuguma kubaha Uwiteka reka mbibutse mu masomo ya Bibiliya baza biga habamwe amasomo baza bita ngo ni biology no kwiga Bibiliya yonyine gusa batariga Imana kwayo ngo bige Kristo kwayo biga umwuka wera kwayo baza biga Bibiliya akamaro kayo baza bavuga yuko itazihinduka imyaka yose igize yanditswe ntizihinduka uko bayisomye turi mu cyaro niko twayisanze hano uko bayisoma hano niko bari mu kwisoma muri Norvege iriya ko bayimabure n'abaswede uko tuyisoma uko twagaze tuyisoma mu cyaro muri bya biturage byacu n'irya jambo n'irihinduka sasa kugenda duhindura imyitwarire yacu tukitwara uko twitwaye uko dushaka tugenda duhindura ibyo dushaka ngo twageze mu bwenge ko turi beshe yego nta bwenge bwo kubaho kabubaho nta bwenge buba mu kutumvira ntabubaho nongera mbisubiremo
nta bwenge buba mu kutumvira, yego nta bwenge buba mu kubahuka. Imana yaradufashije tumenya Imana mbere. N'agaciro kenshi turusha abandi. amen amen Hazavuga mbwira abandi mu by'ukuri nimba hari abantu basirimutse. Nigeze kumva umugabo umwe abitubwira yaravuye muhira yaje kuramukanya ino. Aratubwira ngo nimba hari abantu basirimutse muri imyaka 10 n'ingahe cyangwa 20 ico gihe hari 10 n'ingahe ngo Abanyamurenge n'abambere cyangwa se abantu bavuye muri biriya byaro by'iwacu n'abambere kubera yuko bavuye yaraza aho bavuye naho bageze. Bagerageza kubitubwira kose, ariko iyo turi ruhande bukeya, iyo tugerageje kubisubiramo, iyo ubajije bano basaza, twafashijwe n'ijambo ry'Imana. amen twasirimuwe n'ijambo ry'Imana. amen Twazamuwe n'ijambo ry'Imana ridukura mu buswa, riratuzamura aho tugeze hose. Uzareba aho imigi yose tugeze mu bunyine, ntabwo tuza tuba depese. yego Naratangaye mu by'ukuri, twagiye tugera ahantu n'ahandi ntabwo tuza dusanga wenda umuntu wacu yojeje inganya nk'iminsi nk'icumweru cyane k'inga rya mbere y'inga rya kabiri cyane kwezi kwa mbere tuvuge, yego ariko bari mu kuyadapta neza cyane. Sasa ubu nyine ibintu ko birasubira inyuma, ko birasubira idubwe, ibintu byose byahindutse kubera kubahuka Imana, kubahuka ijambo ry'Imana. Ya kirazira yose ijambo ry'Imana ryari ryaratubujije. Ikiza kitangaza nuko tuza duseka Eva, tuza duseka Eva cyangwa tugaseka ati wewe Imana yongenderera na maraka kumvira inzoka uti yego Imana zinge yangendereye ni gute no tukabona bitoro tukibagirwa yuko isigaye ituye muri twebwe. ko nukuri muri Yohana igice 14 kuri ya mirongo yaho waheka yaravuze ngo umuntu nakunda ngo data azomukunda. amen Umuntu nakunda ngo azitondere ijambo ryaje, yego ngo na data azomukunda. Oni bamara ngo bazoza bature muri twebwe. yego Muri wa muntu wakunze Imana, wa muntu wubasha ijambo ry'Imana, wa muntu wakunze baza bavuga ijambo ry'Imana karikunda karibika, ngo data azamukunda, yamara kumwishimira ngo akaza akamuhindura icyicaro cyayo. yego Kandi murabizi yuko Imana ari nini, ari ngari. Yigeze kubwira Dawudi ngo se Dawudi ngo wumwubakire izingana gute, ngo isi ijuru ryose uko ryakabaye ngo n'intebe yonyine, intebe iza yicaraho. Mutekereza nk'ijuru ryose, yego ngo n'intebe yayo, isi ngo n'ibirenge byayo. Ariko urya wa muntu ukunda Imana araruta ijuru, araruta na yasi w'Imana zigatura muri. amen Ko turaganira hejuru yo kubaha Imana no kuyumvira, ko biratugiraho ingaruka nyinshi uyu munsi wa none. Urimo twirwa dupfa ibintu bimwe tutagiye twiga kera, ko turapima imyambarire, tugapima imivugire, amadesiziyo menshi dusigaye dufata mu mago yacu, nuko dusigaye wumva umuntu akakubwira ko bunyega turi mu kizungu, ubu nyine turahanyanaka. Ntawe ukivuga ngo ese ijambo ry'Imana riravuga gute. yego Iri jambo ryo kumvira no kubaha Imana yarivuze kera muri Adamu na Eva kera, niko twatangiye tuvuga. Irasubira kandi rivuga ihashingira abantu, yabwira abantu bashingiwe bari hano
bari ukuntu abapasiteri bagaza batubwira bakakubwira ngo uzakunda umugore wawe undi ati kabwira umugore wa mugore uzubaha umugabo wawe ayo ni amagambo twagiye tukwemera kubera yuko Bibiliya ni kuyavuga kandi amara akayavuga neza nk'uko Kristo yubaha itorero kuko itorero yubaha Kristo kuko Imana ari umutwe wa byose na Kristo nawe akaba umutwe w'itorero akaba ngo niko dukwiriye kubahana niko dukwiriye gutinyana niko dukwiriye kumvira ijambo ry'Imana byakagombye kuba ngo amadesiziyo dufata ibyemezo dufata tuzaze tubaza ijambo ry'Imana ngo se wa jambo we ko tukiri kumwe nawe uravuga iki kuri iki aho kuvuga ngo dufata icyemezo ngo this is America cyangwa this is hano turi ni muri Amerika ukore ibingibi niba utabikoze wishare ukore kiriya cyangwa uje hariya nimba utagenda wishare nibyo dusigaye turimo twogarutse ku isoko hari umuntu byavuze ngo subira kuri ya soko dusubire ku isoko y'ijambo ry'Imana ko ndavuga ngo twige dusubire mu byanditswe byera twige kumvira ijambo ry'Imana twige kubaha ijambo ry'Imana nitumara kubimetereza ibyo bintu byombi nitumara kubyumva neza tuzamenya kumvira abandi bantu tuzamenya kubaha abandi bantu nitumenya kumvira ijambo ry'Imana nitumenya kuryubaha bizaduhesha kubaha Imana bizaduhesha no kubahana ubwacu bizaduhesha kubaha ingo zacu no kuzumvira nari mvuze yuko tuzaturangiza sanga turacyasigaje iminota 30 okay nari mvuze yuko aya magambo yagiye agarukwaho kenshi nimba Yesu yarabaje abantu banafunze biwe ngo se bazamwitira ikimwani umwami mu by'ukuri wirebye ukuntu turimo gukora ibintu byacu mu makanisa sinshaka kubicamba ariko kandi twobyigira twabifata nk'urugero babifata nk'urugero iyo abantu batanga haleluya cyane cyangwa babwiriza cyane baririmba cyane cyangwa bashaka bagafata iminsi 40 yo gusenga ariko nyuma yaho wareba imbuto zabo zigasanga arava muri bya bindi yahuze akora kuri bitari amara gakora ibindi ukibaza utese turi mu kwereka turi mu gusaba kutubwira Imana ngo mwami mwana uwumva rwakiriya kibazo akagita kuri bitari niki kiza gituma mumpamagara ngo mwami mwana kandi cyo nababujije gukora ntimukireke akaba ari cyo mukora icyo nababujije akaba ari cyo mukora pasiteri yagaragaza kutubwira ati ngibyo ntibiba muri Bibiliya nyabuna ni mureke ibingibi ntibiri muri Bibiliya barambwiye ngo basigaye pasiteri yagira ngo arabavuga ngo bakamwita ngo n'umurozi bamwe ngo atuzo nimba ari abayumve bakiyaranje bakavuga ngo tumuca intege kugira ngo atazodusura kutuza ariya ni amagambo yitwa kutumvira ni umwuka wo kutumvira ni umwuka wo kutumvira wabitugaramo kera nkiri mu Gatanga nigeze
nigeze kubwira papa yari umunyamasengesho cyane. Hari impamvu zari zatumye nshaka gushamburiya ibintu bari bamwe mu shamburiye. Apana nje wabishamburiyaga, nanabwiye abandi basore bazaga kubikora iwacu. Kandi twarabasepeza icyo kintu cyahabaga ntibari bakemeye kubikora. Ariko ndataha mushike ndamubwira nti papa hari ibintu bambwiye, abayumbe bambwiye ngo kugiye kuza gukura hano. Arambaza ibyo ari byo, ndamubwira amakuru yose uko bayavuze. Ndarangiza. Yagaze avuga amagambo makeya cyane. arambwira ngo nimbere karabisengera. Nuko yambwiye nyine gusa ngo bindekere ubwo wabimenyeye, undekere ndabisengera. Yego. Nuko ni ugusambura umuhano. Abivuga mu magambo yoroshe cyane, ariko yari umunyamasengesho. Icyo bakimuzi yari umunyamasengesho cyane. Bamuzi bari hano. Yego turahari rwose. Yari umunyamasengesho, arambwira ngo nindeke. Nari narasinzwe mu wa gatandatu kakangahe, birambabaza cyane, arabibona yuko nababaye. Yego. Ngo amare arabisengera. Uwo mwaka nyine ndagira ngo nkwiriye kuba narafashe, ari nje wafashe nje nyine ku ishuri tunafatiyeho. Nshatse ko bizana kubera iki? Kubera yuko hari imyuka yo kutumvira yaragire n'ibindi bintu bibi mu mihana, ugasanga imihana yose yarasambutse. Kubera kutumvira ababyeyi, kubera kutumvira abashumba, tugasambura amakanisa, tugasambura ingo mu izina ry'ubukristo. Tukagenda tukabesherana yuko dukora ibintu bibi, tukaza tukarundaho umuntu urusyo, tukamwegekaho urusyo yuko afite ibi byaha n'ibi, kandi duhatubeshe. Ibyo ngibyo biri mu gukorwa n'abantu binjiwe n'umwuka wo kutumvira. Kandi hari ukuntu yakagombye kubijana gahoro mu banyamasengesho cyangwa mu bapasiteri bakigisha uko gikorwa. Amakanisa yacu ko arasambuka kubera kutumvira. Kubera kutubaho ubuyobozi. Kandi ntako two kubaha Imana yo mu ijuru. Ni nako izi bivuga ngo ntako twuyikunda tudakunda abo turi kumwe. Ntako twuyubaha, twoza tubwira abantu ngo twebwe turi abakristo kurusha pasiteri yadutumyeho. Ni abungeri bacu, ni abungeri babisigiwe, ni abungeri ngo bazotubazwa nibarangara bazotubazwa. Niko ijambo ry'Imana rizarivuga. Ko ndashaka kugaruka ngo twibukiranye yuko kumvira ari ingenzi. Kubaha ni ingenzi. Nimba urimo kubona umugabo akubwira ngo umwubahe, ntukazugira ngo azabyikora. Imana yabikoze kera. Amen. Nimba azabitindaho n'undi muntu akaza akaguhonya ngo uzaze wubaha. Nongeye kubisubiramo muri kino gitaramo. Dusubire mu kubahana. Dusubire kubaha. Twubahe ibyavuzwe yuko dukwiriye kubyubaha. Twubahe ibyo dutegetswe kubaha. Twumvire abo dutegetswe kumvira. Iryo ni ihame ritazuhinduka nimba ritarahindutse kuva muri Edeni. Imana ikabisubiramo mu gihe cya Nowa, ikabisubiramo mu gihe cya Aburahamu, ikabisubiramo
no mu gihe cya yesu n'ubu iracyabisubira. nicyo cyatumye natwe tubizana ngo kubaha ni ingenzi, kubaha ni obligation. Imana idufashe twongere twubahane. Amen. Abari barubahutse ababyeyi babo twongere tububahe mu by'ukuri. Yego. Abari barubahutse abagabo babo twongere tububahe. Abari barubahutse ingo zabo bari bazishize hanze twongere tuzubahe. Abahoze bubahuka amakanisa twongere tuyumvire. Yego. Kandi si ku nyungu y'ikanisa, ni ku nyungu yanje. Nimba nitwa umukristo ni inyungu zanje kubaha. Nzabihemberwa n'imbuto nzoba neze n'ubundi muntu azosoroma. Kwita Imana ngo mwami 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 ndakwinginze, Mana ndakwinginze, Mana agira gutya, Mana ndakwinginze, nushake uwuzuzwa uko ushaka, nushaka uhanure. Kiriya gice cy'Abakorinto 13 kiza kivuga ngo nubwo navuga indimi nkavuga n'iz'abantu narwo nkavuga n'iz'abamarayika, ariko nimba ndafite urukundo. Amen. 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 Nubwo no kuzuzwa nkavuga indimi zimeze utekereze bene iryo jambo kukubwira ngo nubwo wogira gute ntacyo tuzahindura mu ijambo ry'Imana. Yego. nta kintu na kimwe kizohinduka. Imana birizwa ngo ntizakuraho n'inyuguti n'imwe. Yego. Kubaha dusubire mu kubaha, tubisubireho. Dusubire mu kumvira, twumvire abatuyobora, twumvire ijambo ry'Imana. Tuzaze tubazanya ngo ese iri jambo bahaye bambwira n'iki Bibiliya rivugaho. Yego. Nushaka unabaze n'abandi, umugabo waje ari mu kuntoteza gutya, n'iki Bibiliya bivugaho. Uzaze ubibaza ngo ese n'iki Bibiliya bivugaho. Ari umugabo ari umugore, ibyemezo duhaye dufata ubu nyine bitandukanye n'agakiza tugezemo neza. Mu by'ukuri birababaje. Okay, reka mvuge yuko hari ukuntu wenda inyigisho zanjye zikunda guturuna cyane ku mbuto z'umwuka. N'ikindi gihe muzantumira naho zazakunda kuzenguruka cyane. Yego. Imana idufashe mu by'ukuri. yoba twari dukuze twese ngo tuzatubanza duhagarare twitegereze hanze tumenye turebe ibiha bitubaho. Yego. Hari umurinzi wavuze ngo wanyimika nkaba umwami w'ishanga rinini rite wamira imbata y'icyaha ngo sinobikunda. Amen. Abahaye bubahuka kubera ubwenge bungutse, abahaye bubahuka kubera yuko bageze muri Amerika bahageze gusa. Noneho nimba wahageze ukaba wahaye bubahuka, noneho kugira ngo utware Amerika ujogera byo curiki cyane. uwo kugira ngo umuyobozi byo curiki mu by'ukuri. Nimba kuhakandagira gusa, nimba guhembwa 1,000 cyangwa 2,000 cy'amadolari byaguhinduye, byaduhinduye, byadusenyeye ingo. Uwo kugira umuyobozi byo curiki. Yego. Umuririmbyi w'iyo ndirimbo yaravuze ngo uwo nyimika nkaba umwami w'ishanga rinini, uwo nyimika nkaba perezida w'igihugu kinini, ngo ariko imbata y'icyaha ngo sinobikunda. Ariko niragije Yesu umukunzi wanjye. Amen. Imana idufashe gusubira ku isoko y'ijambo ry'Imana. Imana idufashe gusubira ku myumvire y'ijambo ry'Imana. Yego.
hari umuririmbyi waririmbye mu ndirimbo z'igiswahili, usimufuate kila itaye, unaweza kupoteza roho yako. Uhamagaye wese tuzaza twitaba. Ukora ibintu byose bibi kandi tuzi ko ari bibi, tumwitabe. Nyuma y'imyaka 10 turi mu rusengero, turi mu ikanisa, mu nzu y'Imana. Bibiri zivuga ngo basubira inyuma, umutima wacu tuzayibishimira. Kanongera mvuge ngo tugaruke kumvira, tugaruke kubaha ijambo ry'Imana. Ibyemezo dufata, ibiganiro dukora, bizoze bizenguruka ku ijambo ry'Imana. Twabivuze ndagira ngo kera sinzi mu nyigisho twaza tugira n'ubundi twaza twibukiranye, ariko kera twaza tuja kundaraza, wamara mbere yuko winjira mu mahombi ukorera kundaraza kugira ngo winjira bataja kugutambura, bataja kukuvuga ngo babivugire mu bantu bose. Ukabyihana kandi wamara ukabigendera kinga ryose. Kubera ko indaraza zahabaga ari nyinshi kandi bwacyo bagasubira bakabigarura. Noneho hano ntazi kiyaba, sike twababwira twabibasaba ngo wenyine uzaze wigirira indaraza wenyine kwira. Twoza twikorera indaraza birashoboka rwose. Biriya bazabikorera abantu kubera yuko bataramenya, ariko nyuma yo kugira imyaka 10 cyangwa imyaka 5 mu nzu y'Imana, twakagombye kuba tumenya ibintu by'ibanze. Cyane hari ahantu umwanditsi w'igitabo cy'Abaheburayo azavuga ngo tumeze nk'abantu ngo ibingibi yobisubiramo ngo afite umwanya, ariko ntidukwiriye guhora mu bya mbere bya Kristo. Uzaba tubwira ngo twihane ibyaha, ngo twakagombye kuba tukibirimo, twakagombye kuba tumaze kuba bari mu dusigaye natwe tubuza abana, timukora ibyo ngibyo mwabana mwe, timukaza mwitwara nabi mwabana mwe, mwabagore mwe mureke kwitwara nabi, mwabagabo mwe bandi bagabo mureke kwitwara nabi, mureke ibyo ayo magambo twakagombye kuza twoyasubiramo dufite umwanya, ariko kandi twakagombye kuba dutera intambwe. Ejo tuzakomereza ahangaha, tuzaganira ukuntu Imana yodufasha tukabyorosha ingaruka zo kumvira ni izihe ngaruka tugira mu kumvira Imana. Nimba kutumvira byaratuzaniye izi ngaruka mbi zose, izingo zisenyuka, z'abana bitwara nabi, z'abagabo bitwara nabi, z'abagore bitwara nabi. Ejo tuziga ukuntu Imana yodufasha turamutse tuyumviye, ukuntu byo tugarurira ubusabane n'Imana. Amen. Abahoze babyitwaza yuko ari ubwenge, nari mbabwiye yuko no kwibeshya iyo yarabivuze yarabihakanye, avuze ngo ubwenge nyabwo no kubaha Imana. Nimba dushaka ubwenge cyane, nimba dushaka ubwenge, dusubire mu kubaha Imana, dusubire muri rwa rufatiro rw'ijambo ry'Imana. Takindi nubwo nzofata ngafata doctora, niyo masomo ya nyuma muza mwumva abataragiye ku masomo. Nimba nubwo nofata doctora, turabafite abadokiteri basinze batari kurana mu ngo zabo. Turabafite abagore bahaye barangiza amashuri batigeze biga, ariko bari mu kurara mu tubari. Reka nsenge basi. Uwiteka Mana yacu, ukadukebura
wanze waracanze kandi uzagumucange uzakomeza ucange turabizi ko wanga icaha ibi byose biha bidusenyera no kukubahuka Mana no kubahukira ijambo ryawe no kubahuka ubusabane twagiranye nawe no kwibesha rimwe na rimwe tuzatwibesha yuko tutari iruhande rwacu cyangwa udahaye twumva tugakora ibintu bisa nkaho uri kure natwe Mana udusubize mu isoko yo kumvira ijambo ryawe yo kubaha ijambo ryawe mu izina rya Yesu Kristo utabariye imitima yose yari imaze kunamuka yari imaze kuma yari isigaye ivuga ibyo yishakiye Mana uyisubize mu ijambo ryawe bongere bakubahe bongere baryubahe bongere bagutinye bongere baritinye bongere baryumvire bongere bakumvire umugisha n'abayobozi bacu baza baduhuza abakirizwa muri ibi bitaramo Mana bizaguhesha icubahiro mu izina rya Yesu Kristo Amen.